Ne, da kayo matgayam, tatang. Sumrek kayo, ah. Ay, urayyak umunagain. Tagawid akbet ladagaw, smilein anak kaw. Umay ko ladamagay no nagswildukan. Agbayad manen ni ading mau iji pagadalan da. Ay, wan tatang. Nagsweldo aki di kalman. Apag iso nga raw ti timing kaw, anak kaw. Manuti bayadan ni Jake aya, tatang. Kat itid mo aminen aswil daw. Takurang pa'y dayta pagbayad na. Nayunak taon. Ah, Ay na, gananos ka anak ko ah. Taumadanin ti pa nagturpos jay adem. Inton makaturpos, tulungan na kan tumait. Agiskwila kan tumait. ay na, saan nyo napanunutan da ita, tatang? Tinapatag, makagraduar ti kabsat ko. Ay na, nagsaya at kakabsat. Taamom apanunutan ti masakbayan jay adem. Itultuloy mo ti kinasaya at mau ah. Tapno nasaya at tao titong palmaw, anak ka. No kasta, awan manan nabati asweldom kaanakan. Awanan anti, tapagbayad ni Jake iji pagadalanda. Ay na, kaasi kamet, my lane. Awan pa'y maramraman na masweldom kas babaunain. Okay laang anti, tinapatag, makaturpos ti kabsat ko. Agay, si Kangay, awan ka din planaw amang ituloy iti panagadalmaw. No tulungan nakto ti kabsat ko, inton adan trabaho na, pagyamanak anti. Angam no saan, okay laang. Tinapatag, makaadal ni Jake. Ay na, nakasingsingpet ka, Mylene. Sapay kuma, tanasaya at to ti pagtungpalam. No kasta, adan trabaho, Jake, anak kaw. Adan tatang, mangrugiyak ka ron ngagtrabaho inton bigat. Ay na, maragsak anak parakin ka, anak kaw. Nay, di nakliplipatan na, hinto nagswildo ka, anak kaw. Uwan tatang, da kayon to ti pang tadak iti umuna aswildo. Ituloy kun sa ti panagadal ko, tatang. Uray ta nakaturpusak mat iti high school. Uray vocational laeng. Ay na, bakit kan? Agadal ka pa'y laeng? Ha? Apay, di ka mabain nga giskwila nga uray 30 ti taon mau? Saan na ka mabain, tatang? Ay na, saanan day ta adal-adal? Sana balay, ta nakaadal mo ta niya kabsat mau. Kain awan pagadal mau. Pangalaan tayo kumaiti bus-busan nga agadal ngay. No ti sweldo ni Jake tinam na maam. Saan nga umdas? Taado pa'y ti bayadak nga utang. Tatang? Agabrod ka lang ngayon. Tadakdakkel pa'y ti sweldo mi abroad. Umikat kan, kas katulaw. May mayat ti abroad, apag katulungan. Kasladyak kabailan ti mayadayo kada kayo, tatang. Ay, kabailam. Apay ka ta saanay. $1 ti sweldo no agabrod ka. Tatang? Agdiskitar tayo iti pag-abroad mau. No kasapulan nga umutang tayo. Haramidan tayo. Tapno maka-abroad ka. Kabagays, kunakman no pagadalan nyo man ni Mylene, itata nakaturpusin ni Jake nga ading na. Awan mo't nga rod magastaos, kabagays. Adaw, ti paggastusan. Nadapay baybayadak nga utang ka. Kahit kasanon ngay ni Mylene, saanan nga giskwila? Saan siguro, kabagays? Ay na, kabagis, di mo kumamot ipadlaw ang ampun mo laang ni Mylene. Nagbatad ngamin ani Jake laang ti pampanunod ang ti masakbayan na. Kabagays, awan bibiyang mau iter aramiday. Tabiyag mi day toy. Apay, si kaya timang pakpakan kada kamay. Tapakibiyangam mo't aminan, ultimo pribado pa nagbiag may. Maasyanak lang amin ka ni Mylene. Manipod nagtrabaho kas babaunain. Awan apulos tinaigaman na aswildo na taalaam mo't amin. Awan bibiyang mau kabagays. Man nakibiyang kalaunay kay. Saan mo tasi ka tinang padakkel kin ni Mylene? Si kaya tinang pakpakan kin kuha na. Ala, jak agsaon kabagays.
Lipata mountain na ibagak. Oh, adto iti kwartam, manang Maylin. Anusam day ta sa nga gasot a pesos. Pasensya ka na, taday talat nabatin iti sweldo. Okay laang, Jake. Awan mo't paggastusak. Kahit, kumusta ti pa nag-apply mo iti abroad? Ay, jak pa'y narugyan, ading. Anya pa ila ti kukum ngay manang. Rugyamon at yagipag na iti papilis mo. Mayat ti agabroad manang. Ay, bumaknang ka ano agabroad ka manang. Jake, Dakdakkel to ti sweldo mga misyak, nukas kasano manang. awan pa'y mo't nga rod kwarta abos-bosak, ading. May diskitaran ti kwarta. Umutang tayo Nakasarita ka, jay pagut-utanga. Inakala na, inton bigat, tayo utanga ka kwarta, para iti panagabroad mo, Maylin. Oh, day taman ngayam. Ada-adagusin busbusan manang. Tatang, kabaulak nga tatag trabaho ija abroad? Ay, kabalam. Apay din na saan? Jak mo't amo nga usaran dagiti high-tech agamit da. Isuro da ka, Mike. Ag-training kayaw, Maylin. Tatang, Ala, agsagana ka. Tarugyamon ta agipag na iti papilis mo, inton biga. Diyos ko. Kabaulak nga tatag trabaho ija abroad. Madanagan akpaykit din. Makasangit kamaya dayo iti pamilyak. Panawak da tatang kan ti kabsat ko. Oray saan nga isuda ti pudpud no a pamilyak. Napatagdan kanyak. Diyak kumakayat ti umadayo. Ngam ikarigatak. Tapno makatulong ak iti pamilya. At datayaw dito'y airport, Maylin. Nasakit ti barukong ko amang panaw kada kayo. Ala, di ka nagsangit. Basta no agswildo ka, ha? Ipawit mo adagaws, tagor uray tay babayadan tayaw. Wine, Uwan, tatang. ipawit mo kid di amin na swildaw. Tapno makaurnong ka. Siyak tagurnong, parakin ka. Apay ngay mawag ka, Maylin. Nagswildo ka na ya. Saan pa'y, tatang? Apay nga rin ngay mawag ka. Mailiwak ngamin kada kayo. Mahumhumsikak dito yun. Ay, OA ka mutlauna yan, Maylin. Adar aramiday. Umawag kan taon, inton maminsan. Inton nagswildo ka, saka umawag. Tanay, busy ak. Sige nga ron, tatang. Kaya't kayo la kumustaan. Dahito ya, agproblema iti utang. Diyak pala nakaruging agbayad iti utang. Ala, di kay madanagan. Ipawit kun to adagos ti sweldok, apaman nga itag ti amok. Rumbang lang. Tanay, tumakal ti porsyento na, no saan na mabayadan adagaws. Hello, auntie. Kumusta kayon? Ay na, kaanakan. Naimbagman, tanakaawag ka. Wan, auntie. Takailiw kayo una yan dita Pilipinas. Kahit kumusta kan ngay. Kumusta ti trabahom dita? Nasaya at mat, auntie. Narigat ti trabaho ditoy. Ngam agano saka. Kabaulak mat kit di. Kahit inawaga mo ni tatang Mau, wano ti kabsat Mau. Inawagak ni tatang, auntie. Ngam makumikum kano. Baliwak to kano ti umawag. Naala, agan anad ka ditawan. Di mo baybayan ti salon at mo kaanakan. Masapul ang napigsa ka kanayon. Tapno napigsa ka mo't ngagtrabaho. Wan, auntie. O sige nga roda na. Kaya't kunti maturog. Sige ka anakan. Agan anad ka kanayon dita ah. Kwarta man, tatang. Nay, apay, awan kwarta maya, Jake. Dumawatak ba nga rodayan, no? Adda kwarta, tatang. Pangit-ipanam iti swildom nga Jake. Awanan ti sweldo, tatang. Naibusan. Ala na,
Amo ka pinawitan na kayo manan ni Manang Maylin. Isungay kandak man mate. Atoy, siya nga ribaw. Ayos. Mabalinda ito yan, tatang. Sige, rumuwarak manan. Day, papanam kitrabing. Saan pa yan alpas ti jaming may agbabarkada, tatang? Sige, mapanakaon. Hello, tatang? Hello, Maylin. Tangay nabayada kung ti utang tayaw. Balay mo tayo ti sumaruno a project mo, anak ka. Ha? Itad mo amin aswil daw. Tapadakkelan tayaw, to'y balay tayaw, anak ka. Papintasin tayaw. Tapno damot pakakit kita am iti sweldo ma. Mayat ka? O sige, tatang. Kayat ko. Kahit nagsweldo ka nga raw day. Inton bigat siguro, tatang. Sige nga raw. Di ka madanagan. Sana masayang ti sweldom dita. Mapan iti balay tayaw. O sige, tatang. Da kayo nga rudan ti makaamo amang papintas iti balay tayo. Basta ipawit kon tulat ta amin ang aswildok. Talaga apadakkelan nyo ti balay yo kabagis. Winman, kabagays. Tanay, daan una yan. Nagasat ka ta nasingpet ni Maylin at tumultulong kada kayaw. Rumbang la tumulong Tadakkal ti utang na naimbag anakam kanyak. Nujak inampawn. Dimmakal nga raw iti kasjay. Pinakan kaw manipod basait aging ka dimmakal. Iso nga itataadan trabaho na. Rumbang langag, subalit Kabagis. Sana balay, tada papanan ti patpatulod na aswildo na. Ay, awan matkit di kabagis. Tapnadan to sangputan na abalay na. Balay mi kabagays. Saan nala balay? Balay mi. Ibagayo iti karpintero tamangilasin da iti basit a kwarto iti abay ti kusina, tatang. Tapno awan maibagbaga ni Manang Maylin into nagamid. Masapul nga damot kwarto na. Tapno dinamot kun ko na. Wen, imbaga kaon, Jake. Nakaplanaon. Kaano yung agawid ni Manang, tatang? Ay, Jack Amaw. Awan mo't ibagbaga na. Ibagayo kita yung tag-extend iti kontrata na. Oray saan nga agbakasyon? Ay, na niya. Sige, taibagak taw, inton umawag. Talaga nga ag-extend na kiti kontratak, tatang. Iso ajak pa'y makaawid. Mala, sa nabalay, ta nakasipte, ti kwartam, anak kaw. Adan pakakit kita Malmalpasan ti balay tayaw. Nasayaat nga rod no kasta, tatang. Agpa-house blessing kamin tawan niya. Ay kauwan tatang. Tapno mabindisyonan ti balay tayo. Wen, isong agparti kamin to iti uray dwa ababaw. Tayaban mi amin nakakalugaran tayaw. Ha? Apay, saan nga umdas ti may sa ababoy, tatang? Kurang anak kaw. May mayat no dwa. Tapnusan na matukol ti aklaw. Kababain ti agayab-ayab. Nubitin mo't ti sagana. O sige nga rod, tatang. Isaganam to tay paggatang mi iti baboy Maylin. Wen? Wen, tatang. Masapul alapas sa kakuskusan to'y bawal ti CR. Ta isublat kon tumatan adalusan dya kusina. Kalpasan na, agluto akon. Ay, naimbaglakit din ta nakalaba akon. Nagsapa nga agririing. Ngam kaslasaan na malmalpas ti trabaho. Ano sakti trabaho dito kas babaunan. Tapno makatulong ak iti pamilyak. Para kada tatang na iti ngar aramidak. Bareng mayaon ko ida iti kinarigat ti biyag. Uray ampo naklaang. Dakkelat ta ti utang ko anay imbag anakam ka ni tatang. Ta iso tinang padakkel kanyak. Ay, mabisinak pa'y kitin. Ang jak basta makapangan dito Tadda ti amok dita kusina. Saan ngamin ang nagtrabaho ita? Ang iyanos ko na. Saan na bale? Panangan to numadamdama. Agparami dak iti pigiray, Maylin. Ha? Agkatuon tatang? Mangipawit kanto iti magastaws, Wen? Manungay, tatang? Tutalo mo na, numanaw. Pati tay magatang aburyas. Nasa isayat, no da pakakitkitaan iti sweldaw, manakaw. Tapno sana masayang ti pagbambanugam di tabraw. Wan, tatang. Mangipaw itak to iti kwarta.
Saanin day ta bakery, tatang. Iyagyuki di ti kwarta. Taigatang ko iti motorsiklo. Ha? May met ti motorsiklo, tatang. Tamausar tayo, no dapapanan tayo. Isuro kayong tungag motor, tatang. Ha? Sige nga raw, Jake. Sika, ti makaamaw. Hello, Mylene. Kumusta kan? Nabayag adi kay mauawag Wan anti, tama kumikumak ngamin. Adda ngamin sideline ko. Iso ajak masango ti umawag no kwa. Kahit, kumusta kan ngay? Daytoy anti, mayatlat tamat. Agawid akon iti mabiit. Ha? Kasta aya? Kaya't kwa sorpresaan da tatang, anti. Iso adiyo ko maibagbaga kadakwada ti panagawid kon. Ha? Ay katuwan Kahit asino nga ron nga ti mangsukon kan ka ija airport. Uray awan mangsukon kanya kon, anti. Kabailakmat. Anya? Kaya't ko na makita da tatang, anti. Magagaran akon nga agawid. Nala, aganad ka nga ron iti panagawid mo, Mylene. Happy trip kan ka. Tatang, kumusta kayon? Ha? Nay, Mylene? Adda kan? Uwan, tatang, nagawid akon. Apay adi mo yung bagbaga ti panagawid mo. Uwan, atap no masurpresa kayo, tatang. Ay, sana sorpresa, tinaramid mo. Ha? Di mo pa imbagamot nga, gawid ka gaya may. Tapno linapdan ka kumapay laik. Ha? Apay, tatang? Kaado ti paggastusan. Kinado pa'y ti utang. Ni, kunak man no nakabayad kayon iti utang tayo. Wen, nabayada ka untay damaw. Ngam dagitay simmarunaw, saan pa'y? No kasta, imutang kayo manan, tatang? Wen na, takurang matimpaw pawit mo. Anya? Wow! Nagpintas tinamayan nyo diti balay ading. Nagdakkel. Nag-cute style na. Jake, sa dino nga iti silid ko dito Daytoy ka di aday iti tanga? Saan manang? Silid ko day ta. Ha? Ayan ti silid ko nga Ay, uno diti bangir. Silid ni tatang day ta, manang. Ha? Aday jay abay ti kusina ti silid mo. Umay ka. Tapno makita. Aday ta, manang. Daytoy ti silid mo. Ha? Ni, nagbasit mo ti pinaaramid yu asilid ko, Jake. Ni, kit isumot lang na kay batugan timpaw-pawid mo akwarta, manang. Ha? Ang mga no pampanunutin masikatin naggastos iti pan na kay patakder to'y balay, manang. Saan? Siyak ti ad-adda naggastos ditoy. Ad-ado nga amang ti kwartak ang nagastos ditoy. Ngamsi ka. Anya? Ni, Di ka reklamo, manang. Tawan kasuratan na kwartam tinagastos ditoy. ha? Ulitag manang Ad-ado tinagastos ko ditoy. Isu adak-dakkel ti karbangak iti daytoy abalay. Dalusak to'y silid ko. Tanagadumot tinakatambak agamit dito awampay kama dito Iso nga inak to gumatang itikutsun ko no madamdama. Ikatak amin da gito Nay! Apay nga irwar mo na kita, Mylene. Ha? Ay, wan tatang tapno mawayaan iti unag. Ay na, di mo irwar da kita. Tadi talaan ti mabalin na pagyanan da kita. Ha? Ala, isublim da kita. Tawan space dito irwar. Di tapay laeng da kita. Nagswildo kan, Jake. Wen, di kay man na nagdawat tatang. Tanay, ato ti paggastosak. Ay, anyamot tinti kastaw. Awan pa'y maigatang itinaimas asidaeng. Nagawid ka mo't ngaminayin, Mylene. Imbis na nag-extend ka kumamanin iti kontrata medya abroad. Tatang. Ay kit aganos tayo no nya ti adda. Tasyak mo't lati agtrabaho dito'y balay. Awan mo't trabaho ni Manang Mylene. Heh! Awan pa'y ganas, mate. Sige,
Maturugak mo, tay. Anyan. Kaslawan man ang patag ko kada tatang. Itataawanan pagsweldoak. Nagrigatan ti kastoy. No kayat mo, maturog kan dito'y balay, Maylene. Ha? Mabalin ka di, auntie? Ay, katuan apay katasaanan ngay. Agyaman nak, auntie. Sa anak namin akomportable ije balay. Nagbasit lang arudan ti pinaaramid da asilid ko. Nagadupa ti nakatambak agam gamit iti uneg. Ay, ginapudno na, Maylene. Adda ugali ti kabagis ko ajak kayat. Ipadlaw na launay nga awan patagmo kang kuana. Auntie, pasensya kan nakadkadlaw mo't amas pagpaborito na ni Jake ngamsi ka. Manipod ubing kami, auntie. Nadlaw konday takan ni tatang. Ngam inawawat ko latta. Tamok mat nga ron nga ampunak laeng. Kan urekas kasano, impatagnak mat ni tatang idi adapay kwartak. Uwan ngam naawan kwartam, saan nakaapagan anaw? Auntie, ti paglading itak. Kat kanayon da nga ibagang awan ginastos ko iti balay mi. Kat ammo damat nga impawit ko amin asweldok kadakwada. Awan na pulos nagbate a kwarta kanti, ngam kas ti bagata kanyak. Akait, anyat plano mi itangay ka anakan. Mabalin mo ida nga ipabarangay no kayat mo. Saanan, auntie? Baybay aklatan, no anya ti kayat da nga aramidan. Pila ko kunto'y balay, tatang. Anya? Nay, apay nga, Jake. Saan Basta ila ko kon. Tapag bayad ko iti utang ko. Nakautang nga kami iti dakkalagatan. Kat awan pagbayad ko. Nangusaram iti inutang mo. Insugal mo manay, kasta kaday? Tamagan niyo pa lang. Basta ila ko tayon ti balay. Tay sulangin ti mo kapag bayad ko. Ay, saan mabalay? Jak kayat. Basta siyak ti masunod, tatang. Uray niya't araramidam, jak umanlugaw. Sa nabalay, tanagan ko pa lang tinainagan to'y nagsaadan ti balay. Kat ipatawid yung tumot lang kanyak, tatang. Sana ya? Wayne, ngam urayam amatayak samon to ilakaw. Anya kayo mutan? Didak pa'y maawatan, mate. Siyak tirumbang nga awatam, Jake. Pagyanan tayo nga raw, no ilako maun, alaman? Basta man jak, Jake. Saan? No kunak saan? Anya? Mayat kayo na saan? Ditagan! Ay, kabagays, dituyak man pa'y labalayaw. Apay, anyat na pasamak di tamatam. Dinanog di ka anakam kabagays. Tatang! Anyat na pasamak kada kayo. Anak ko, kinabil nak di kabsat mo. Mabuti nga kung nga agawid iji balay. Dituyak bitin nga agnag. Kabagays, pangasi ma. Nalala, katwanan Awan mo tagi parit no agnag kayong dito'y balay. Diyak laim paganop. Akabaalan nak akabilan ni Jake kabagays. Kapulang itisan ni kwa. Ape nga min tatang. Anya ti rason. Ape akinabil na kayo. Hello, Jake. Atan ti bayar ko, tatang. Yag yun ti papilis ti daga. Taila ko tayon ti balay. Ay, saan mabalin Awan pag naudan tayo no ilako maun. Basta siyak ti matungpal, tatang. Urahin da kita. Taumayak ti tabalay dante. Sige. Bye. Ay, umay ditoy ni Jake. Saan nga siyak ti pagpungpung tuten na? Dooray pagkaykay sa andak. Awan kabutan ko. Patangak may tagpatanay. Nagalis ti dalan kit matumbangon. Kit agturungan iti bangir a kalsada. Kabagays, ni Jake, naatalan. Intaray da ospital. May galis ka no ti motor na, kat kimamang iti bangir a kalsada. Eksaktumot nga da masabat na alugaan. Auntie, tatang, awanan.
Natayan ti kabsat ko. Hiram sa Diyos. Naitabo na ti kabsat mo. Uwan nga ron, tatang. Nagkasang ti kalaat nga ipapatay na. Anak ko, pakawanan na kuma. Kapo iti pakpakitakin ka iti kalabais. Tatang, Aklunag. Inlidlid din ka iti kalabais. Imbukbuk ko amin nga atensyon ko kini Jake. Umjak laim pagaraw. May turin na gaya mapagaramidan iti dakais. Gapulang iti sanikwa. Ngamno pa'y kasjay tinaramid na. Nasakit latta, ipupusay na. lipatan yung tinapalabas, tatang. Patpatgan kayo. Kat agyamanak. No maipatagdaklat nga uray awan kwartak, amaitid ko kada kayo. Wayne, ikarik. Saanin ang maulay tinaramid ko iti kalabais. Sorry iti amin, Maylene. Maawatan kayo. Tanarigat kat nga ron ti panagbiag tayo, tatang. Gambayan nyo. Agsapulak manan iti sabali apang gadak. Nadan to kwartam. Urno nga maun. Para iti masakbayam. Anak ko. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Umuna kang agawid iti balay, Julie. Siya kung ti makaamamang isimpa ka nagiti tagila ko ta. Sigurado ka, Don Lakay? Wen, sa maysa, manmanumat ng ti tao dito tiyandaan, gaputa malaman. Nagawid pa yan nagiti daduma akakadwata ng aglaklako itinatang. Sa bagay. Siya kung ti makamo dito pwesto ta itinatang. Agluto kan tumutan iti pangmaluman tayo iti anak ta. Naala, si kalat na nga ro ti makaam mo Lakay. Inakpay gumatang iti karne nga isagpaw ko itulunto kasi daan tayo. Wen bakit? Darsem, tani, makatutudo. Ang mga mabasa ka nga agawid. Ay, di matlag sardengan ti tudo. Sapay awan kaputek, kan awan trapal ni tricycle ko. Siyak lang ang kinabati dito tiyenda. Nagawid na nang itipadak ng dakla ko. Makamunitan. Sarap ko suka kung tinapig sa atudo. Diyak kaya ti marabyan launay dito tiyenda. Mapana ko ni tinang iparadakit ti Di tricycle kagtik ko. na itindangos. Ha? Nakatutok iti bakiran mo, Timo ko. Ha? Itid mo kanyak ti kwarta kan cellphone mo. Tarasam, Pangasim. Hindi mo alam ti kwarta. nagadupay lasam! Titakan! Rabi, una yun, nanang. Ngam saan pa'y anagawid ni tatang? Ay nahawan nga rod anak ko. Itay pa akong kontakak ti cellphone na. Ngam out of coverage. Saan ko makontak? Nanang, Diyos ko, anya nga tan tinapasamak ka ni tatang mo. Madanaga naklauna yan. agriring ti cellphone mo, nanang. Amangan nun ni tatang daytan. Baro ano meron ti agparparang anak ko. Hello? Sino da ito eh? Juan, siya ti asawa ni Don, sir. Anya, adda di ta ospital ti asawak. Juan, sir, mapanak di ta ospital itamat laang. Bye. Anya ti ko na dyan mawag, nanang. Pulis na jay anak ko. Adda ka nun ni tatang mo ija ospital. Anya? Agbati kan anak ko. Mapanak iti ospital nga imbaga ti pulis. Adda ka nun nang dangran ka ni tatang mo. Nagdakkel ti sugat iti ulom. Don. Pinalagyahol da abar itinatangkan na ba nagtiulok.
Sana po ako tipuot ko bakat. Anya, Diyak amon tinapasamak iti dayda ka nito. Awanan di kwarta naglagkwanta. Kastamat ti cellphone ko. Dondon. Anda ako niti ospital, hindi nagsublit ti puot ko. Sigun ka naging ti pulis na nag-imbestigar. May sa jeepney driver ti nakakita kanyak. Ngay sumatan ti nangitaray kanyak niti ospital. Agyaman tayo iti dayjay a tao, no asino man. Wan bakit? Naawan na di lalaki ang nangitaray kanyak niti ospital. Nalabit na natayak kumaitan. Gapoy ti dakkel a sugat ko. Namuak ti napasama ka ni Dondon iti Rabey, anak ko. Kumusta ang ti asawan? Agpapaimbag pa'y laang tatang. Sa diwa pa'y laang ti sugat iti ulo na. Ay, una yan ti napasama kan ko, ana. Kahit may lasin na dyan ang hold up kan ko, ana. Saan tatang? Adda ka no iti likod na di holdupper. Nagpartak din na pasamak. Kalaat-lat ka nun a pinalag di holdupper ti ulo na. Ay, nasapay ko ma. Tamatilaw day jay a hold upper. At 20 ka nang kunagas mo na nang. Mangan kan. Tapno daras nga sublit isigod at iksan. Ingatangan nak iti agas ko, anak ko. Kunak man no awan kwartam. Da kwarta kita nanang. Isungay nga tangang ka itihagas mo. Adda ka din trabaho, anak ko. Kuha. Uwan nanang. Nakastrike ako niti trabaho. Ala, mangan kayan. Amo ka mabisin kayo. Uwan, anak ko. Nasaya at nga road ta nakastrakan iti trabaho. Saan kan nga istambay? Nagsakit ti ulok, Julie, bakit? Nagutot ti ulok. Nagsakit na talaga. Natumar mo ka din dagiti agas nga in reseta kan ka ti doktor. Wan bakit? Tsaka mo no apaya kalata si makit ti ulok. Ala, mabit lang. Inak mga yab iti tricycle ta itaray da kan iti ospital. Sanen, kalmamat na siguro no madamdamat ti sakit ti ulok. Nalabit, saan pa yan nagsunar di agas sa tinamar ko? Dondon, agrain ka lakay. Julie, madagtatakaw. Aglamang ta! Apay abimangon ka dagos Dondon. Awan ti agtatakaw. Agda, nakita kong tatakaw. Agda imo ko na. Nakabutbutang tilangana. Agkalma ka kumalaang Dondon. Tagtagainip mo laang at agtatakaw. Anya, Mabit lang inak mangala iti danom nga inumam tapno agkay matiriknam. Sana pud nung adag tatakaw. Tagtagainap mo laang dayta. Agar mo sar tayo kanon ko na ni nanang tatang. hindi nakasigan. Matayo ka. Ha? Matayo ka. Apay ang mabutbutan ka tatang. Anya ti mapaspasamak kada kayo. Hindi nakasigan. Umatayo kang nagtatakaw. Dinagdagran! Saan? Apay nga isarsarapa yung matunti mayo. Saan kayo adangran tatang? Siya daytoy. Ni tiyan nga anak yo. Umatayo ka! Pang-asin! Nakaturugan ti amam Chen anak ko. Anya ka din daytoy ang mapaspasamak kan ko ana. Managbutbut ang matan ni tatang nanang. Ipagarup na matan adangrak. Di na ka di mailasin nga anak na. Sabalin daytoy ang mapaspasamak iti amam. Naskan amay pa-check up iti doktor. Nanang. Mapan ka pay laang ni balay ni apong mo. Inak ipa-check up iti doktor ti amam, apaman ama kariing. Wan nanang. Awan matan dito'y pagindaan mi ni Dondon. Napanan ti asawak. Sa dino nga ta napanan na. Ang damot gayam dita sirok ti lamisaan. Dondon! Anya ti aramidam dita sirok ti lamisaan. Rumor ka dita. Anya ti aramidam dita. Nakitang ka di. Nakitang. Ti anya. At dito nagtibalay diyag tatakaw. Nakabutbutang tilangana. Anya? Pulis! Mga yakwet ti pulis! Kartinga! Umaytag tatakaw! Nangran na tayo diyag tatakaw!
Napukaw samat ta ni Dondon ti libong ti panunot na. Ang kakanat mat ti bagbagana. Sapulan tayo ni Dondon tatang. Kalaat at imaray kat jakon masapulan. Huwag nga nako. Sa pulan tayo. Patsa ka saan pa anak ka adayo na jay. Agpagpakaasi at kalugaran. Sapulan tayo kumati asawak. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamak kenkwana. Agyaman ak kakalugaran. Adala man ti Rabi. Saan tayo pa yan nasarakan ni Dondon? Ay pagkalmaan direk naman ako. Di tayo mapukawan ni tinamnama. Sana balay, tanay report tayo ni ti barangay. Ken kadagiti pulis ti napasamak. Diyak namnamaan na kastoy ti mapasamak ka ni Dondon, tatang. Ura siya. Lahat mo tayo na napukaw ni Dondon. Ti limbong ti panunod na. Kaya't ko nga ipacheck up iti doktor. Ngam kalat at imaray nga imadayo. Aging gajak matan masapulan. Ay, sapay ko matawan ti dake sa napasamak na. Sapay la ko tatang. Madanagan na katalagan. Nagsardeng pa yung dagiti tanod ti barangay a magsapsapol kan kuana. Ada bus-busin na nagitilugan. Makatitilang ti busina dagita. Adamot lalaki ang nakapatong niya ti kalsada. May lasin ko. Isulay ta di lalaki ang vendor itinatang nga hinoldap ko. Kaslawan mo ti bukod na panunod. Paingin ka, anak na saan ka matalan? Pukpukawan man. Hoy! Talaga saan nga glisi. Nakatakdar ken isarsarapan at ima na. Langa na ti mabutbuteng. Manipod si mangpet ka. Di ka pa'y nagtagtagaray, Marvin, anak ko. Ako, nanang. Di daklatan ikaskasa. Kasla ag taytayab ti panunot mo. Adda ka di parikot mo. Di daklatan ikaskaso, nanang. Adalasim kan iti isip ko, iswa kastuyak. Kat, kumusta nga ron ti trabaho, Marvin, anak ko? Nasayat mat, nanang. Awan parikot iti trabaho. Nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Lalaingam ti agtrabaho. Di ka agsadot-sadot, tapno di nakaikatan ti boss. Oo, nanang. Lalay nga tagtrabaho. Kumusta tirik na yo? Kaasi ti Diyos, nakaginawa matan tirik na. Adda nga mintumtumarak nga agas. Nasaya to kasta, nanang. Basta di uliwayan at umaran, dagiti in reseta ti doktor kada kayo. Tapno daras kay nga gimbag. Huwan, anak ko. Pasensya ka, no di ka pa ila matulungan nga agsapol iti kwarta. Amumatan ti kasasaad ko. Adun ti saksakita. Rabiin, Marvin, anak ko. Adda ka pa'y matla dito'y terasa ti balay nga agmaymaysa. Da kayo gayam, nanang. Naunag ti pampanunutam, Marvin, anak ko. Kanayon ka makita. Anagadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Saan asen na ay ti kayat ko amangagan asumban. Ibagam kumakanyak no anya ti pagparparikutam. Bareng makatulong ak, anak ko. Kinunak mo tin adiyo kaskaso ti madmadlaw yung kanyak, nanang. Ala, umuna kayo na maturog. Doon nga aldaw ama pukpukaw ti amam anak ko. Nanang, Aging gaita. Saan tayo pa'y anak kita ti amam? Madanagan ang launa yan. Nakaw, lukatam tiri daw. Terasan. Nihapong mo ti agtok-tok-tok. Anya nga tatibagana. Aday tante asawa ba nakaw? Ada nakakita kan kuha na ditoy. Katimpa ka muna matadagos kanyak. Diyos ko, nagdungritan ti asawak anak katugaw dito'y igit ti kalsada. Saan pa yan na makalasin? May sa ti direksyon ti mata na.
Agpigpigar-gar kan lang nga natin mabutbutan. Dondon, siyak day to ni Julie nga asawam. Umay ka, agawit tayo ni Jebalay. Tumakder kan. Di na kon malasin ti asawak, tatang. Anak ko. Diyan kaya ta makita kastoy ti asawak, tatang. Ipantayo iti ospital ti asawak. Nakasaritam ka din ti doktor na nga si kaso ka ni Dondon. Saan pa'y tatang? Madama pa'y lang at tamtamingan ti doktor. Hala, kabayatan nga rurayam ti doktor nang tamin ka ni Dondon. Hingga pa'y mangan. Amok ka mabisin kan. Diyak makarik na iti bisin, tatang. Urayak pa'y ti resulta ti panang check up kan kwa na ti doktor. Sigun ni ti doktor. Nadaan iti mental disorder ti asawam. Gapo iti pan nakadangran na ide. Gapo kano iti nalaos sa panagbutbuteng na. Dagiti lang kano eksperto ti makailawan-lawag iti dayta sakit. Ang di tayo tanag. Dakalupay namnama maagasan ti asawam. Awan, tatang. Talingay pa ila iti sumagmamanungal daw iti ospital. Tapno maagasan. Yan obserbarat na iti doktor. Nakaturog pa ila ni Dondon. Nakakaasin tilangan. Kimotong pa yan. Diyak namnamahan nga agtungpal ti kastoy. Ayayatan ka unay-unay, Dondon. Agpaimbag ka ha. Mailiw kaminkan ka. Kailiw min na makita ti isam mo. Nang runa ti harakop mo kanyak. Di ka madanagan. Saan ka baybayan? At kamila dito'y at tumulongkan ka. Tapno agimbag kan. Sana nga agliway nga agkitaw iti tulong iti namarswa. Asapay la kumatagimbag kan iti kabitan na panawan. Makonsensya ko maday tao anang hold up. Kanang dangran ka ni Dondon. No sana gapukan ko na. Sana napukaw ni Dondon tilimbong ti panunot na. Tatang, Nagapuak di police station. Awan kanupay mo develop may hindi ti panang sapol da ti suspect. tatang, Ngam salamat maturog ti Diyos anak ko. Patya ka matiliw tumot lang jay tao. Anang hold up kanang dangran ka ni Dondon. Simuro man ang ti asmayo nanang. Ngam di ka madanagan. Tada tayo dito ospital. Sakman amo. Takla at lata na simro ti sakit ko nga ang kita ko. Kung ti doktora makonfine kayo. Tapno maobserbaran na ti sakit yo. Tani, nakaroon ti uyak yo. Ang pangalaam nga iti kwarta pagpaagas mo kanya kanak ko. Di yo panunutin dahi ta. Siya kung timakan mo. Tinapatay. Ada kayo dito ospital. Oh, Habayan ako. Hanya tinakitam. mailasin ko ti lalaki nga inasimay ti nurse. Iso di lalaki ay nauldak ko. Ang dagayam dito ospital. Kasarsarita ka, Marvin. Hanya tinakitam ko na. Akuan hanang, awan. Di daklatan ikaskaso. Donas kan ngagtakawak. Aramidak. Tapno da pagbayad ko iti ospital. Awanan ti sabalya mapanunod ko. No di ti agtakaw. Pat gagti inak. Kadyak pa'y kaya't amatay. Jay babaya naggapoy ti bangko. Sulutek. Kat agawag jibag na. Naglaon lakit ni day jay ti ado karta. Daras at timag na. Tapno masit ka kadagos. No makaalak iti napinta sa kundaway. Agawag ti pag na. Ano ita? Asigdag akong kankwa na.
Kilatak nga agawon tibag na. Itan! Oh. Tara sa tiagtari! Masapol ang makadayuak! Sulsulti pa nakti polis! Tumuroyok! Sana nga agpatiliw ka na kita polis! Sa batin takdag iti tao! Sa dino ti pagdala! Saan? Ipatanda! Idak ti maganda! Apay pinaya bandak dito'y presento, tatang. Kaya nakamakasarita ti hipi anak ko. May papan ka na, iti natiliw na agtatakaw. Sigun ka dagiti pulis. Inaklod jag tatakaw nga iso, tinang hold up ko ni Dundon. Anya, Sadla ni Dundon ti tinakawan da dya tao. Hindi kat ado da pay. Nagtakaw manan da dya tao. Kat ison, ti pan nakatiliw na. Pinalotpot dagiti investigador. No iso tinang hold up ko ni Dundon. Kat iso jay. Napilitan na mga klonit ya amin. Ano ti may dito'y presintaw nga reklamaw kontra itag tatakaw. anya. Awanan ka itibain. Si kagayam tinang hold up ka ng dangran iti asawak. Pagawan anak, misis. Pagbababawiyak dahil siya nga naramid ko iti asawan. Naramid ko tinag hold up. Gaputa ka sa pulak ti kwarta pagpagas ko iti inak. Kinapudno na. Adda ita iti ospital ni nanang ko. Anya, Ulitek tagkid daw iti pamakawan, misis. Sapay la kong mata mapakawanak. Makunkonsensyak. amom ka dinuan niya tinapasamak iti asawak. Napukaw na ti limbong ti panunot na gapo iti panangdangran mo kankwana. Nakaro ti panagbutang na kansanan ang makalasin. Rumbang lang nga malungsot ka dito'y pagbaludan. Ado kami ang nagreklamo kontra ken ka. Agyaman tasandak ang binaybayan, Julie. Tatan, no saan nagapo kada kayo? Saan pa yan nagsubli ti sigod na limbong ti panunot ko? Agyaman tayo iti Diyos dondon. Dinengag ti apo dagiti kararag ko nga gimbagkan. Kang runaan ti amin, nakabalodan dyan ang hold up kan ng dangran kan ka. Onya, Sigun pa iti damag. Naimbagan mo't tenji inana ang masakit. Iti tulong mo't laang. Nangiti kakabagyan da. onya. Panagtakaw tinapanunod na wagas. Tapno may gatangan na iti agas. Ti inana ang masakit. Banagasan arumbang. Tatan, Dakas ti wagas na. Iso dakas mo tinagtungpalan na. Dakas ti agtaktakaw. uwan tatan. Itatan na imbagan ako. Makatulong akmanan iti asawak nga aglako. Ay na, di mo pala panunutan da itaba naglakay. Siyak pala ti makamo iti pwesto ta iti natang. Adamat ti anak ta tumulong kanyak. Muwan dun barok. Talinag ka pa dito balayo ah. Agpapigsa ka. Agyaman tayo iti Diyos. Tasaan na tayo abinaybayan. Iso tinang tulong kada tayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nasaya at tandakan Manong Daniel. Wen, Paulan. Oh, apay, aday bagam? Awan matkit di Manong, mailiwak lang gan ka. Malalalay. Yung kailuton to'y karne nga sangpot ko. Adda natang dita, kan tinapay. Wen Manong. Ay, Manong, kaano ka manan ngagsubli iji syudad? Kasang-sangpot ko pa lang. Ngam ti pa nagsubli ko na Jesyo, dati damdama, gamading ko. Wen atap no amukmat Manong. Ulan! Ni Tatang, nabartek manan. Masansan nga agbartek ni Tatang. No kasti nga agapo iti talon, agdiretsyon iti store, kat agiinomdan kadagiti pada na nga ur-ur. Ala, yung kasabtanan, tani. Aman, no niya ti aramidan na. Wen Manong, Insangpot ko ang tinubyak dito balay. Tanay,
Magastusan kami una yan. Iti hotel. Isu ni Nanayo Amira. Agmano kayo kun kuana, Pulan, Daniel. Agmano ak, nana. Uwan. Agmano hak, nana. Agkana kamin. At di yung tangsitan ni Nanayo Amira, ha? Padasan nyo tangsitan, tadakas kay kanya. Anyan ni tatang. Nangasawa pa ilaang katlakayan. Baybayantan na, no kasta ti pagragsakan na. Nakamamon na nga tamot itinsangput na nga asawa na. Bigla mo ton ang nagisangput iti babae. Kasapulan na siguro ti katakunay-nay na ading. Maburing siguro iti biyag na. Adata mo't akad kadwa na. Ala, baybayantan. Gusto mo't gid tapno adakad kadwa na dito'y balay. No kasjay nga awanta. Kaano ka nga subli dyan syudad, Daniel? Inton bigat tatang. Darling, si Dampay, inapoy mo pa Alaman nga rudla kay. sabaw, kayat mo. Ay, man. Ikam to'y basit ang maloko. Nagigop ka, darling, Ay, wan. Tay sweldom nga iti dua alawas, Daniel. Di ka mo nang tad, iti naudya pa nagawid mo. Ay, ekwa. Awan kayo mo't ngamin idi nagrubo ata ka nagpasyudad tatang. Iso adi ka na ikan. Itin mo nga rod itan-atan ay awang kwarta kaon. Madamdaman ton tatang. Mangantay pa'y. Ay, di mo itantan. Itan-atan ay ada papanan may kaninanang yaw. Madamdama ka din tatang. Itangarudon! Diya makaurayan. Yawa mo ang tiswildom. Nainayunam no mabalin ta gumatang ak iti abunaw. Kaya dumapay. Ha? Ay, pulan natin ko. Pakialaman tibag ko, Jesselyn. Wen manong. Apay ngay asa nga ribula ti itid mo kanyak, Daniel. Pasensya kayo na, tada naggastosak tatang. Makadlawa ka. Bumasbasit mo tan, titid mo kanyak. Adda ngamin paggasgastosak tatang. Anyat paggastusan may babae? Ha? Saan tatang? No babae ti paggasgastusan. Ay, magasawa ka langan. May buslat kwartam dita. Saan mo tatang? Huwag ngayam. Ada amaw, mapangisar ka matrabaho, ija adem. Agiskwela pa ni ading ko. Aha, iskwela dita. Awan dita. Gastos lang. Agtrabaho kit din. Para lang ka nagiti baknang dita. Eskwela. Kaya't nga tati sumurot aya kanyak. Apay humadi na kayat ngay. Basit may ti pakipurpur diyan na dito. Sungay kuyog mo ni syudad ta adem. Isarak mo ka ija ti trabahon. Uray katulong ditan no isaw. Ngimato mo ti sweldo ti katulong itan. Ha? Ganday, agurnong kayo Masapal at unggal sweldo yaw, agawid kayaw. Tagrimit kay kanyak. Manong. Anya trabaho ti pangisirkam kanyak. Saan ka ngagtrabaho ading? Ha? Aping nga rin kuyog nak dito syudad. No jak mo't gaya magtrabaho. Agtuloy ka ngagiskwela. Siyak timang padal kang ka. Ha? Mga numarikatan ka, manong. Nagastos tag eskwela. Siyak timang ka mo. Adaasin niya po Diyos ading. Ikarigatan ka pagadalan. Sana bale. Tanda mo trabaho. Ay, bantawr. Kwartam man. Naibusan, jented ko kwarta. Ay, unay kamutan, bantawr. Kundi rimit ka kanyak. Agam biro kamut lagayam. Ay, no kasta mo lang. Uri agsinatan. Ay, sana. Ay, unay ka na ya. Basta agsaw ka, sina ti ibagbaga. Kasano ka nagalas mo ti ugalim. Suri nga roden nadamag ko lang. Bay. Gimata nga kidipag ko. Isuan na ibos ti kwarta. Ay, nagatang ka nga minagatang itibag mo. Bakit? Nagado pa itibag mo. Kagat-gatang mula di na minsan ngal daw. Ita gimatang kamatayin. Naumaak nga roden kadagijay abag. Kaya't ko ti baro abag. Ken gumatang nga kumamot iti bistida. Mga nakakiti kasar intun Sabadaw. Anya? Ay, nasapay awang kwartak bakit? Ay kaawagam dagijay anak mo Duadamot nga trabaho. Nga mawa mo maitid da ken ka. Awan pa'y maitid da kanya. Hello, tatang. Hello, Pulan. Anya kay Matern. Apay, nang lipat kayaon. Naimbagtad na to yung cellphone ti karuba na kiawagan may.
Dujak na kiawag, awanan. Tidak malagi pa. Kwa, pasensya ka yun. Makumikom kami ngamin. Kundi kampay la makaawid. Uray di kay makaawit agpauit kayaw. Managing bubukod kayaw. Wag ka utang yun na imbaga nakab ka na tao Pasensya ka yun, tatang. Makumikom kami ngamin ka ni Manong. Ibaga, mitikab sa mo tagpauit. Awanan. Kanayon nagngapaan ang tiyo Amira. Tawan may itid ko akwarta kan kwada. Ay, okay, sinanak ni Mira. Basol yun Kwa. Sorry, ngam awan maipawit mi. Intuloy ko ngamin ti nag-eskwela, tatang. Kat ni Manong timang papaadal kanya. Anda! Ay, sumil lagam nga awan may itid yung akwartan Ay, ambisyosa ka mait. Di mat kunakin ka, di ka nag-eskwela, tawan mo ilati magastos mao. Ha? Hello, tatang? Naidop mo tan. Nasayaat mo. Tapno saan na kon nga ungtan. Ay, happy nga takas dyan ni tatang. Naiduma kadag iti dadumang ama. Di na panunutan tagbalin to amasakbayan mi nga anak na. Imbes ko maamaragsakan ta makaeskwela ak nga oray saan nakatulungan. Ngam saan takas lakagura na kami pay. Ang oray no kasjay. Igad kulat ta ti agiskwela. Kat amok adi na kami baybayan ti Diyos. Kat sapay ko ma. Tamalawlawagan tumutlang ti panunot ni tatang. Nagkapoy kamutan. Imbagada lang awang kwartada, mamati kamutan. Imut-mut gayam dagi dyan anak mo. Imaladakin ka nga imot. Anya? Agawid akman lai dyan lugar mo. Ay, kwa umayak ba Agkuyog ta nga agawid ije lugar nyo baka. Sanayin! Awan pagpletem. Ulpud ka ngamin. Kunam ide nga agpinpinsyon ka, angam saan mo't gayam, inalilaw nak. Bayam ta dumawata ka na giti anak ka. Tapno adamaited ko kan ka. Kaanong tupay ngay day ta? Awanan! Di da kan pagan ano dagi jay imot nga nakmaw. Ading, ang ka maturugan. Saan na ka maturog ita Manong? Final exam mi ngamin no bigat. Kastaya. Ala, kita am ti salunat mo Tapno saan ka ngagsakit. Di nakpakadanagan Manong. Si kakit di Ang nadama ka na yun ti salunat mo. Manong, jak tumauma nga agyamyaman kan ka. Isagot kuntukan ka ti baligik. Anya kalaki din ayading ka. Di mon panunutan day ta. Ala, panawan ka pa Tapno makakonsentrate ka nga agripaso. Nakaragragsa ka din ko. Kamaudyanan na. Nagbungan ti adu a sakripisyo ta. Sikat ikang runaan na nagsakripisyo Manong. Agyaman na ka talaga. Para kan ka ti baligik. Saan la siya ka? Pati ni tatang. Di matimay ni tatang ita graduation ko Manong. Bye-bye amon. Dito mo't mapilit. Matalaga di na kayat. Amumatan ti ugali ni tatang. Wan matkit di Manong, noadan ton trabaho. Pagadalon kan tumat. Hi. Hello? Ada di manong mo? Wen, anda di taunag. Mabali na kasarita. Wen umay ka. Mapanta ni ta boarding house mi Manang. Manong, ada na talga na trabaho. Katikayat ko, agadal ka kumamat. Siyak mo timang paadal kan ka. Ay na, saan na din ko. Agyaman naklangan. Ako nga min. Ada plano min. Agkasar ka ni Jana. Ha? Nailawan kami. Kat masikugan. Iso ay kalaysa ko na. O sige. Kat tumulong ak para iti magastos iti panagkasaryo. Hello, tatang. Tasaya tay mawag ka Daniel. Tay kwartak ngay. Untang, ikan kayo. Magkikita tayo to. Apay, agawid kayaw. Unta ta umay da kay sukunain. Tada papanan tayo. Sa dinaw.
Dumanon tayo ni balay ti pakay kamangak, tatang. Anya? Ay, pakay ka mga masasawa, Mike. Mga sawak nga minin, tatang. Anya ka matayin. Wala nga ron, Mike, itid mo kwarta kaon. Mga asawa ka pa'y. Ha? Gastos na ita sa asawa dita. Bay-bay amon ta asawa. Itid mo lang kanya kung ti kwarta nga ramatan niyo nga kasar. Saan kayo kadi maragsakan, tatang? Tadan apo ko yaw. Masikog nga minin tinobyak. Ay, makabukayaw. Basta diyak kayat. Na kayo at yung kasar no kayat yaw. Diyak umamay. Bye! Ha? Ay, hello, tatang! Hello! Manong, anda na sa pulak nga apartment apagabangan tayo. Umakar tayo ijay tanalawlawa. Ay, kwa, amang ano dyak kabaalan ti abang, ading ko. Anya kalakit din ay Manong. Di mon problemahan ti bayad ti abang. Siyak ti makaam Kwa, kasano nga rod nga makaornong ka? Balasangak, Manong. Awan asawak. Iso tumulong ak kada kayo. Panawin mo ten atap nagsubalitakkan ka. Manong, lalaki ti anak yo kini Manang Jana. Naglukmot yan, ta. Uwan nga rod, nagwapo nga obing. Karup-rupak. Apa man na makatanggad ka bakit? Agawid tayo di probinsya. Ipasyarta ti anak tayo di lugar mi. Tap na makita ni tatang ko, ti apo ko na. Agyaman na, nagawid kayo anak ka. Ay na. Ala, Ay na. nagkutong kayo matan. Kasano adyak kumutong ko. Awang magluto iti kanag. Awanan, managsaksakit ako. Adon ti sakit ko. Ha? Apay, ayan ni Nana Mira. Uwan nga paiso tatang. Apay nga awam mo niyan ti Mira. Awanan na. Nabayagan. Ang pinmanaw. Nagsina kami. Anya? Ay, pakawanan da ka na ko. Nagwali na ka na yung kada kayo ide. Tatang, Pinaritan ka pa yan nagadal pulan. Ang ita. Napintas ka nung tisaan mo iti trabaho kung nadya kasinsin mo. ay, uwan tatang. Kat ni manong tinang paadal kanyak. Daniel, anak. Agyaman nakta tinulungan ti adim Diyak kaya tamay tulad kanyak, ti kabsat ko tatang. Isungay ka rigata, apinagadal. Nagsingpet ka akabsat. Ay na. Ala, agrubat kayo nga ro tatang. Tayin tayo agpa-check up, tapno agimbag kayon. Agyaman na kada kayo, anak ko. Itatanay imbagan ni tatang, Manong. Mabalin mo ta agtuloy nga agadal. Siyak ti makaam mo iti magastos. Anya? Ay na, saanan. Agurnong kakidi. Adamo trabaho. Masuportarak mo ti pamilya nga urewan adal ko, adin ko. Ala, tangay di ka mapilit nga agadal. Dagitin to nga ron ka anak kak titulungak nga agiskwela, Manong. Ha? Nakasingsingpet ka nga min kanyak. Iso akayat ko tagsubad kan ka. Saanan? Basta no anya timbagak, aramidak, Manong. Tulungan kayo. Kastamot ti amata. Siyak ti makaam mo kadagiti agas na. Agyaman na kading Nakasingsing pat kakabsat. Kastamot kan ka, Manong. Patpatgan ka akabsat ko. Patpatgan ka mahit ading ko.